Primeira fase da UEFA Conference League 2025-2026. Sparta Praga e Shamrock Rovers. Peter Van Dahl ou Edward McGint? Peter Van Dahl. Emmanuel Uchena ou Dan Cleary? Emmanuel Uchena. Philip Panak ou Pico? Pico. Asger Sorensen ou Corey O'Sullivan? Asger Sorensen. Pavel Kaderabek ou Adam Matthews? Adam Matthews. Kan Kairinen ou Darragh Nugent? Kan Kairinen. Patrick Vydra ou Aaron McEneff? Patrick Vydra. Matej Reines ou Joshua Honohan? Joshua Honohan. John Mercado ou Matthew Helly? John Mercado. Veljo Birmancevic ou Daniel Mandroiu? Birmancevic. Albion Ramani ou John McGovern? Albion Ramani. Brian Priske ou Stephen Bradley? Stephen Bradley.